Салам достар. Өлкө башы Садыр Жапаров Ысык-Көлдө чолпонатта жүргөн экен. Бул жакта жаштардын баары президент менен сүрөткө түшүп жатышат. Эң жөнөкөй карапайым президент. Кадимки эле эл менен аралашып, эл менен баарлашып турган учуру. Гостеприимность на высшем уровне. Ya bunlar her bizde de ceda başlıyor. Марфа, алеймен чыгып, нарагынан тур. Пойдемте, мышка. Жөнөкөй карапайым. Az var şu an. Kıtay'dan kurtulanan oldu mu? Hanıma uygula kalmadı. Takipte çapa pesener oldu kalmadı. Özünüzü kanına yasal atasın. Жақсы. Ой, алейкум ассалам. Я моментен тартып қойшы мені. Қап-қара болған мал екен, мала бес бала екен. Алла тағалам не зор көрсін сізге, берекесі кең болсын, елі таман болсын. Şimdi ahıranandırı görebilir o. O da son namıza elin ağzındaça. Akın ne bala? Қанша жастасың?